Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Shamupasun imanalla y a Dios bendiciachun nishpa kunanpish kikinta acompañanga pakshamuni y a Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunan kay yachaypika rikushumi y a Dios pakñampi yaykuna Cristokunaka hawasha kashka. Evangelio kunapi rikuitukunchik kishpichi Jesucristo taka chikan hintikuna huyashkata. Chinallati rikunchikmi Jesuspish paymanta chikan hintikunata huyashkata. Yuytukunchikmi iglesiapika alli religioso hintikuna, hucha'illa hintikunalla tandarikashkata. Panda yuymi tiyan ñukanchik congregación iglesia kunapi rimashpaka yuyanchikmi tandanakunkunami Diospaklla chikanchishka karikuna warmikuna, alli religiosokuna, alli espiritualkuna, imapi mana pandarikkunami tandanakun yuyanchikmi. Astawan shukkunakari yuyankunanmi Cristo Jesusta katinaka o krikkanaka mandashkakunata harkashkakunata paktachinalla cumplinalla kashkatami achkakuna yuyankuna. Chayka mana chashnachu. Shinapish krikkanamanta rimashpa, krikkawasaymanta rimashpaka rikunata charinmi Jesucristopa huchupikana, Jesucristuwan apanakuna, Jesucristuwan sumakta kawsana comunionta charina, chaymi krikkawsayka kan. Rikuitukunchikmi evangelio kunapika kaytami parlan.
Yachaqshayachin Jesucristoqa kay mundo kay pachamun shamushkata kikin ñuka Dioswan apanakuytukuchun. Kikin ñuka Dioswan comunionpi kawsachun. Mana rimakunchu Diospaq shimi evangeliopika shuk grupowan, shuk laya cultuta ruraywan, shuk iglesiawan apanakuna kashkata, tandanakuna kashkata. Rimakunmi ashtawanpish Dioswan gentikunaka comunionpi kawsanamanta. Rimakunmi yayawan churiwan apanakuy tiyana kashkata. Chaytami rikuchin, chaytami parlan. Tukuy pachami ñukanchik ka yuyana kanchik Dioska alli yaya kashkata. Ichaymi rikuchikun apanakunamanta, tandanakunamanta, sumakta kawsanamanta. Yuyari, Jesucristo minirka ñukaka uvas yurami kani kankunaka ramakunami kangichik. Rimakun uvas yuramanta kawsayta hapishkata ramakuna. Uvas yuramanta pangakuna ramapish kawsayta hapishkata. Chaypi washaka yuyipi charina pishkanchik shuk michik ovejakunamantapish. Chaypi rimakun apanakuy tiyashkata, tandanakuy tiyashkata shuk michiwan ovejakunawan. Kayka rikuchikunmi wakichishkata, karashkata, cuidashkata. Chay punllakunapimi hintikunaka yuyarkakuna, wakin kunan kay punllakunapi yuyakshinallatik Dioska karupi kashkata. Nirkakunami Diospagman kuchuyankapajka ñukanchikka millimanta huchamanta laduyana kanchik, hucha illakuna kana kanchik, chashna Diospag huchupi kaytukunchik. Chaytami nijkunakarka judiokunaka. Shinapish rikuytukunchik krij kawsaypajka kumbidashkata chaskinalla kan. Kishpichik Jesucristo kumbidakun. Kishpichik Jesucristo nikun shamuychik, ñukata katichik. Chaypajka Jesucristoka mana rikukunchu imashina kikin pasaq punllakunapi kawsashkata. Mana payka rikukunchu kan imalla pandarishkakunata o kikinpaj carácter imashina kashkata. Chaytaka Jesucristoka imapina ninmi. Chaytaka mana rikukunchu. Ashtawanpish Jesucristoka kumbidan. Jesucristoka kushiksha ñawiwan ñukanchikta rikushpa, llakishpa kuyaywan kumbidan ñukata katinishpa. Kay punta kumbidashkatami ruran Jesucristo paypaq yachakuqkunata. Ichay kumbidashkallatikmi kan kikinpaq ñukapaqpish kunan kay punlla. Kikin iglesiapi karkankichari tukuy kawsay, umana kashpaka mana chari ima horas iglesiamun yaykurkanki. Shinapish hawallami krij kawsaypi yaykuna, krij kawsayman yaykuna. Krij tukunaka hawallami. Dioswan apanakuna, Dioswan comunionpi kawsana hawallami kan. Shinapish rikuytukunchik, ñukanchik congregaciones, iglesias kunapi, wakinkuna pandate achishka, krij tukuna, Dioswan apanakunataka sinchita rurashka. Mayjinmi chayshina yachachishka. Shinapish Jesucristoka Diospagman kuchuyana, krij kawsayman yaykunaka hawalla kashkatami rikuchinkapaq shamurka. Jesucristoka ñukanchikwan apanakunkapaq shamurka. Ñukanchikwan tandarinkapaq shamurka. Allimikan mashkana San Mateo capítulo 9, verso 9 manta 13 kama Diospaq shimi kayta nin. Jesuska chaymanta rishpaka Mateo shuti runatami impuestota hapinapi tiyakuqta rikurka. Payta rikushpaka ñukata katin nijpika Mateoka hatarishkawan Jesusta katishpa rirkallami. Mateopaq wasiman rishpami Jesuska paypaq yachakuqkunandik chaypi mikukurka. Impuestota hapik achka runakunapish, huchayuqkunapish chayman chayashpami paywan mikukurkakuna. Chayta fariseokuna rikushpami Jesuspaq yachakuqkunataka ima nishpatij kankunapaq yachachijka impuestota hapijkunawan, huchayuqkunawanpish mikukun nishpami tapurkakuna. Shina nikuqta Jesus uyashpaka kashnami nirka. Mana ungushka kaqkunaka mana pi hambikta mashkanchu. Ungushkakunallami mashkankuna. Dios kirkachishkapika animalkunata wañuchishpa ñukaman kushpa rupachinapaq randika shuktajkunata llakik kaychigari. Ñukaka chashna kachunmi munani ninmi. Richik, chashna nishkatarik yachamugrichik. Ñukaka kashkata ruraqkunataka mana kayak shamurkanichu. Ashtawanpish huchayuqkunatamari llakirishpa Diospagman kutirichun kayak shamurkani nirkami. Kaypimi parlakun Mateo manta. Kishkashkami kan Mateo manta. Kay parlashkami riksishka kan. Imashina Mateota Jesus riksishkamanta kaypi rimakun. Kikin ningichari ñukaka millay kani. Ñukaka huchayuq kani. Kikin chashna riksiringichari. Shinapish achkakunami yuyankuna alli karikuna, alli warmikuna kashkata, ima pandata mana ruqkuna kashkatami achkakuna yuyankuna. Chayka mana chashnachu kan. Shinapish kayta uyay. Mateoka millay runami karka. Kikin yuyakunkichari ñukaka pasaq punllakunapi millayta rurkani, mana allita rurkani, allitik huchallishpa kawsarkani kikin yuyakunkichari nikunkichari. Chaymantaka mana Diospagman huchuytukunika nishpachari nikunki. Kayta uyay. Chashnami karka Mateopish. Yuyakunkichari chinallati kikinka
Ya Diospakman huchuyangapakka kayta ruranakani, chayta ruranakani, kayta paktachinakani, o kayman rinakani, kaymantashkunata paktachina kazunakani, nikungichari yuyakungichari. Kaymi kikinpaj. Mateoka tukuytami sakirka. Kishpichi Jesucristo convidashkata uyashpaka. Shinapish kallaripika rimanami kani, imati kan shuk impuestota hapik runa. Roma llaqtami chikan llaqtakunata makanakushpa mishashpa mandakurka. Chikan provincias kunapi ciudad kunapimi Roma llaqta mandakurka. Paykuna makanakushpa mishashkamanta. Chaymantami paykunaka impuestota tandachi tukurka hapi tukurka kuna. Chaypajka shuk contrato shinata ruhichina tukurka. Impuestota cobrashun nikkuna. Roma llaqtapak impuestota hapingapak. Mateo mi karka chay contratota chari Roma llaqtawan. Ninkunami yachaqkunaka achka impuestokuna tiyashkata. Chakakunamanta, ñankunamanta, tandamanta, vinomanta, ima shuktijkunamantami impuestotaka tandachijkunakashka Roma llaqtaka. Shinakajpika shuk runa Roma llaqtapak trabajaq impuestota kubraq tukuqka phiñashkami karka. Shuk runa Roma llaqtapak trabajaqka phiñashka, mana rikunachishka, traidormi karka. Kikin llaqtata, kikin ayllukunata llakichik, suwaq, yazitik millay mana alli runami karka. Chayshina kanamun michayarka shuk impuestota Roma llaqtapak hapi runaka. Tukuykunamanta ashtawan millay mana alli runa. Chay impuestota cobraqka tiyari tukurka nin ñankunapi, plazakunapi, chakakunapi impuestota cobrangapak hapingapak tandachingapakka. Maypimi Roma llaqta soldadokuna harkay tukurka, michay tukurka. Mateo runami karka millay. Pay yacharkami millayta mana allita ruakushkata. Payka Roma llaqta mandakuqpika, Roma llaqtapak trabajador tukushpaka achkatami chargiyakurka. Jesús Mateopak huchuyaqpika segurumi kani Jesucristopak yachakuqkuna, discípulukuna Pedro, Juan y kayshukkunaka nikushkami kanga imati tukun. Ñukanchikka alli negociokunata sakishpami katikunchik. Shinapish kay Mateo runaka yazitik millay. Payka mana yuyarirkachu, mana sustarirkachu ñukanchik judiokunata. Tukuyta sakirka, tukuyta shitarka, sinagogamamsh mana purin, sinagogatap shitarka, Diostap sakishpa, laduyashpami purikun. Seguro chukangi Jesús payta convidanata. Ñukanchik yuypika mana allichukan payta convidana, payta kayana, nirkakunachari discípuluskuna. Rikuytukunchik Jesús convidashpaka mana ninchu kayta ruri chayta ruri. Katishaningichu nirkami. Chasnallatik kunanpish kikinta huyashka uyaq. Jesusca mana imata mañanchu sakichun. Mana ninchu kikinta kayta cambiana kangi. Kayta ruachun nini. Kayta sakina kangi. Ñukapaqlla ña kawsana kangi ima ruwakashkakunata tukisaki. Mana chayta mañanchu Jesucristo. Ashtawanpish ninmi Mateo ñukata katishaningichu. Uyaychik. Chasnami kallarin kriq kawsayka. Kaymi kallarik convidashka. Y chasnami kallarina kan kikinpaq kawsipipish ñukapaq kawsipish chasnami kallarishka. Hawapacha yaya. Huyashkamanta paypaq churi Jesucristota kacharka tukuy punllakuna kikinta ñukata convidanchu. Hawapacha yaya. Kishpichi Jesucristowan punllanta kay convidayta ruran kikinta ñukata. Kishpichi Jesucristoka sinchita rimaypaq karka Mateota. Y rimanapaq charirka. Kanka kayta rurkangi, kanka kashna kangi, kanka millay kangi, chaymantami kanka phiñashka kangi, tukuykunami phiñan, uni watakunata dibingipish mana sacrificiota altarpi rurashkangi. Jesucristo rimaytukurka Mateota. Y charirka rimangapaq. Shinapish Jesucristoka mana chaypaq shamurkachu. Jesucristoka shamurkami riqsishka kangapaq. Shinallatik ñukanchik yaya Diosta riqsichingapaq. Kikin ñuka yaya Diospaqman huchuytukuchun. Kikin ñuka yaya Dioswan allitukuchunmi shamurka. Chaypi ayudangapaqmi shamurka. Kikin ñuka yaya Diosta riqsichun ayudangapaq shamurka. Mateota ni pudirka Jesucristoka kanka kulpayuqmi kanki kaymanta nishpa. Shinapish Mateota kanirkami katishaningichu. Kuyashka uyaq. Kikinpaq experiencia kunan kay punlla iglesiawan imashinachari. Imapina. Imashinachari pasaq punllakunapi, pasaq watakunapi karkangi. Maymanta chari shamungi. Mayhan comunidad, mayhan ayllumanta chari kangi. Ima familia manta chari shamungi. Kushkita chari, umana chari kangi. Shinapish punllantami chaskingi. Kishpichi Jesucristo huyashkamanta kay convidashkata. Kikin ima millayta rurashkangi. Mateo runamanta rikuqpika ashtawan millaytami rurashka. Ichasna tiyashka ashtawan achka gentikuna yallitik millayta ruraqkuna. Mateoka hatarirka y katirka Jesucristota. Yachankichikchu maymantik pusharka Jesús Mateota? Jesusmi Mateota katishpa rin. Kayshuk evangeliokunapi riman Mateoka shuk fiestata rurarka paypa wasipi y Jesusta convidarka. Mana charikringi. Jesusmi Mateopa wasimun rirka. Chayka mana alli shina chari rikurin kikinpaq yuyaypi.
Shinapish kikinka mana Jesucristo ta riksishpami chashnaka yuyakuytukunki. Mana chari kikinman kayta piparlarka. Ima shina kashkata. Shinakakpipish entendinami kanchik kishpichi Jesucristo kakhuyanmi chikan hintikunata. Paymi kuchuyan punllanta kikinman ñukamanpish kumbidankapaj. Ñukata kati nishpa. Ininkami ñuka kawan risha. Mateopaj wasipi ñamikukukpika chaypika achka huchayukkuna impuestota hapikkunapish karka. Rimakunchikmi kay runakunaka paykunatik huchata munashpa huchapi watarishpa kawsashkata yachashkawa huchapi kawsaq hintikunami karka. Paykunaka imapina nirkakuna okupachamun rinatapish kushikunalla tamashkakurkakuna kay kawsaypi. Chashnami karka Mateopish. Chaymantami iglesiapish paytaka ña condenashka karka. Chaymantami religiosokunapish ña condenashka karka. Phiñashka karka. Impuestota Roma llaqtapaq cobrakushkamanta. Shinapish chikan hintikuna Jesusta huyan. Jesuspish mashkan chikan hintikunata. Kikin yuyankichari ñukaka milli kani mana alli kani. Pimi kantaka nishka kanga chashna. Mana ridashkankichu ya Diospaq shimita. Jesucristo kikinpaq ñawpaq pikashpaka kikintaka ningami shamuy ñukawan kawsay. Ñukata kati ñukapaqman shamuy. Haku ñukawan ningami Jesuska. Jesucristoka kikinwan ñukawan apanakunatami mashkan. Suyanimi kayta kikin alli entendichun. Fariseokuna, religiosokuna rikushpaka imataninkunna. Kay hintikunami karka kucha illaqkunami kanchiknin. Kay hintikunami tukuy mandashkakunata paqtachikkuna karka. Chaymantami musparirkakuna. Jesucristoka chikan hintikunatami kuyan. Chaypimi Jesucristo nin sanokunaka mana hambiqtami nistinchu. Mateo runa kaypi llakirinman karka. Ñukata ungushkanikun nishpa. Chaymanta ungushka hintikunatami mashkanamun shamurkani. Paykunatami convidanamun shamurkani nin Jesucristo. Hintikunaka achka esfuerzo rurashpapish mana allichi tukushkanchik problemakunata. Ñukanchik allikanata yuyashpapish mana pudishkanchik. Chaymantami Jesucristo kanin Dios killkachishkapika animalkunata wañuchishpa ñukaman kushpa rupachinapaq randika shuktaqkunata llakik kaychigari. Ñukaka chashna kachunmi munani ninmi. Richik chashna nishkatari yachamugrichik. Ñukaka kashkata ruqkunataka mana kayak shamurkanichu. Ashtawanpish huchayuqkunatamari llakirishpa Diospaqman kutirichun kayak shamurkani nirkami. Kayta ruangapaq, kayta paqtachinkapaqmi Jesucristoka shamurka kay mundo kay pachamun. Mana shamurkanichu kayankapaq kashkata ruqkunata. Jesucristoka shamurkami kumbidankapaq. Kampudishkata ruray, ñukata kati. Kay kumbidashkami huchayuq runakunapaq. Tiyanmi hintikuna mana uyaqkuna kay kumbidashkata. Yuyashkamanta tukuyta paypaq maki picharikushkata. Shinapish kikinpaq kawsaypi ima mana alli kaqpika chaskitukunki, uyaytukunki kay kumbidashkata. Mana imata mañakunchu. Kayta chayta ruri chaymanta ñukata kati mana imata nikunchu. Imata mana suyashpami kumbidan. Kaymi kan huchayuq riqsiri hintikunapaq. Ima llakitachari, ima mana allitachari ruarkanki kikin nirkankichari. Ñukaka alli kanakani sarunkunamanchari kikinman nirka y Dioska alli kunapaqmi. Kikin mana alli kashpaka laduyanami. Ima viciokunawan, ima mana allikunawan kankichari. Ima shina kashpapish kikinpaqmi kay kumbidashka ñukata kati nikun Jesucristo. Kay kumbidashkami huchayuq runakunapaq. Diosta rikushpaka shuklayami purita kallarinki. Shuklayami imatapis rurayta kallarinki. Diosta kikin riqsishpa, Diospaq huchupi kashpa. Mana pi kanta kayta chayta ruri nishkamanta, kayta chayta paqtachi nishkamanta. Chaypaqmi Jesucristo llatik shamurka Diosmanta parlankapaq, Diosmanta willankapaq. Mana pichu ñukanchikmanka shamushka ninkapaq kayta paqtachinakanki, kay listata runakanki. Jesucristoka katichunllami munan, katichunllami nin. Katishpaka kuyanata yachanki. Kuyanata yachashpaka shuktiyashpa, musukyashpa katinki. Mana kikinka payta katinki imakunata ranki y a Dios kuyachun. Ñami kuyan. Kuyashkamantami kikinka alli kawsayta kallarinki. Y chaymi tukushka achka hintikunawan. Ashtawan kikin Diosta riqsinki. Ashtawan kikin rikuytukunki y a Diospaq obrata kikinpaq kawsaypi. Ashtawan Jesucristota katinchik sakishunmi huchachinata. Sakishunmi washalla rimanata. Achkakunami Dios tukushun ninchik kay mundo kay pachapika. Shinapish ñukanchikka punllantami y a Diospaq ñawpaqpi alli kanata mashkana sustarina kanchik, pero chaypaqka puntaka katina kanchik. Shuyanimi ñukanchik congregación iglesiakunapipish chikan hintikunata kuyaqkuna kashun. Chaskishun imashina kaq qarikuna warmikunata. Ama suyashun paykuna musuyachun suktiyachun kayta chayta rurachun.
Ama ñukanchik tiempota yanga hichushun, shuktikunata rikunapi, shuktikunata juzganapi. Imapitik paykunaka musukyana kan, imapitik paykunaka cambiarina kan, chaytam achkakuna rikukunchik, juzgakunchik. Astawan hatun rurayka kanmi Jesusta katina. Kikin ñuka ima ruraykunata charishkanchik, mana paktashkanchikchu, mana hundachishkachu ñukanchik kawsaypi. Chaymanta tukimanta yallimi kan Jesusta katina. Jesusta katishkanchik, ikushi kawsakunchik. Llakikuna shamun, problemakuna shamun, kasilla kawsay, sumak kawsaytami charinchik. Mana kan, mana ñuka ima rushkakunachu balikuna, astawanpish pitati ñukanchika katikunchik. Chaymi tukimanta allika, chaymi tukimanta yalli. Kikin maymanta charishamunki. Kikin yurirkanki, agllarkanki Jesusta katinata, Mateo shina, chaymi tukimanta yalli. Y chaymi kikinpak kawsaypika musukyachishpa, shuktiyachishpa katinga kikinpak uku kawsaymanta, uku shungumanta, Jesusta kikin katikpi. Kuranllati kikin nitukunki, ya Dios mana yachanichu mayma rikushkata. Sustarinimi, manchanimi, mana iglesiamus chayashaninichu. Iglesiamus shamuqkunapaq, shinallati ña uni watakunata iglesiapi kaqkunapaq. Uku shungumantami musukyana kanchik, cambiarishpa katina kanchik, yaya Dios pi kashkata ñukanchik yachaqchayashpa. Pero chaypaqka ñukanchikka Jesucristota katinatami ari nina kanchik. Chaypimi shuk sumak experienciata ñukanchik kawsaypi charitukushun. Pagi yaya Dios, kambak ñampi yaykuna, Cristokunaka hawalla kashkata. Pagi yaya Dios, kishpichik Jesucristota kachashkanki tukuyta rurachun ñukanchikpaq. Perdonay, hintikuna kanta katina kambakman kuchuyanaka sinchita rurashka. Achka hintikunami harkakunata churashka sinchiyachishka kambakman kuchuyanataka. Sinchi kikinta katingapaq ayudaway. Kampi krinata ayuday. Mana krikuna kanta katichun ayuday. Fuerzata kuy. Shinallati ayuday kanta katijkunaka shuktijkunaman parlangapaq. Ayudaway kanmanta willangapaq shuktijkunawan ñukata convidashkata. Ayuday ñukanchik congregación iglesia pika chikan hintikunata kuyangapaq. Jesús kuyashka shinallati. Yaya Dios ta katina, yaya Dios pag ñampi yaykunaka hawalla kashkatami rikunchik. Kishpichi Jesucristo mi convidan ñukata katinishpa. Kallari convidashka. Paypag yachakuqkunapaq, shinallati kikinpaq ñukapaq pishmikan kay convidashkaka. Chaypaqka Jesucristoka kikinpaq experiencia kunan kay punlla iglesiawan imashina kashkata, mana rikunchu kikin imashina karkanki ñawpa watakuna. Mana rikunchu kikin maymanta shamunki, ima familiamanta kanki, charik kanki, wakcha kanki, chaykunataka mana rikunchu. Astawanpish kishpichi Jesucristoka huyashkamanta kishpichisha nishpami punllanta convidakun. Suyanimi huyashka uyaq. Kikin Jesucristo convidashkata uyachun. Imashinami Mateo ñukata kati nihpika tukuyta sakishpa Jesucristota katirka. Chashnallati kikinpish Jesucristo convidashkata uyachun. Jesucristoka mana suyanchu kan musukyachun shuktiyachun kay rato o imata rurachun. Astawantika Jesucristota kati. Cristo Jesusta katishpaka kikin intendingi, kikin yachangimi. Dios imatatik suyan, Dios imatatik mandan kikin ñuka rurachun. Kikin imashina charikanki kay rato ya Dioswan. Oku shungumantami musukyana, shuktiyana kanchik. Chaypaq kallari rurayka kanmi Jesucristo convidashkata uyana, payta katina. Pagi nina kanchikmi ya Diosta, payta katina, paypaq ñampi kanaka hawalla kashkata. Pagi ninami kanchik kishpichi Jesucristo ta kachashka tukuyta kikinpaq ñukapaq randi pay rurachun. Perdonangapaq tukuy ñukanchik pandarishkakunata, ñukanchik mana allikunata. Ñukanchik kawsaypi ima mana alli kan, chayta riksirik tukuy kari warmikunapaqmi kay convidashkaka. Mana alli kashkata riksirishpa yachashpapish, mana yachankuna alli imata ruranata, ni imashina allichinata paypaq llakita. Kishpichi Jesucristoka Mateotaka mana mañarkachu, astawan alli runami kanakanki kallaripika, chaypaq washa ñukata katitukunki, mana chayta nirkachu, mana chayta mañarkachu. Kishpichi Jesucristoka kikintapish mana chaytaka mañanchu. Punllakuna pasaqpi Jesucristo paq ñampi kashpa ña paywan purikushpaka, paywan apanakushpaka, kikin entenditukunki, kikin yachaytukunki. Mateo shinallati payta katishpa, paywan purikushpa, paywan ña apanakuyta kallarishpaka, Mateo imashinami paypaq kawsaypi musukyarka, shuktiyarka, chay shinallatimi kikinpish shuktiyaytukunki. Chayka yapashkami kan. Kikinka Jesucristota katisha ninkichu, kay punllallati kikin kallari tukunki, taytamituta mañashpa, shungumanta kikin nitukunki kishpichi Jesús kunan katisha nini. Chay aqllaytaka punllantami runakanchik kikin ñuka.
Chaymanta rishpaka kishpichi Jesucristoka Mateo runatami rikurka impuestota tandana mesa petiyakuqta. Ñukatakati nirka Mateoka hatarishkawan katirkallami Jesucristota. Jesucristo nikun huyashkamanta katiway katisha ningishu kikin michayta agllanakanki. Dios bendice. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.